Kainga katoa mamata mai laso nei whakapapatu, malo la koto kataki, katoa whawhalawe mua i laso nei ki a Muniwai whinau, tasire nei tangata tō o iatu i futuna nei. Whamalo atu Muniwai, malo whai alo Māori tibula u kataki. Io, maro aporo, alo whai a koru Māori tataina, o kataki, timutura ki la koru ngā au. E mwhai mua Muniwai ki kia ngā whamatalo mai, lau ngā o ile nei e ke lorotonga anga o whakasoko. Io, maro aporo. Ko ki whakapapatu mua ki le kāinga matamai, tāwhito ki potu whakapapa i a furi o tātou motu. Kai apolo kore uinga o ngā oire nei whasoko e ura. Kula whai ngā oire uinga mo Kilime, pokoni aisi, te tau whai aisi konti o whase, timo le kula whai whuki aisi wharera. Tira aki ki le potu o le uila. Peki alo poto e muni i le whakasoko o le ni ngā oire ki le Kilime. Io, maro apolo ko ngā oire nei na whakasoko e tupuro o kumatarala na kau kaku whai o ako ki nei a kongala i whenua tātou i wharani mao. O kamatatu le uila, whamumuri mai roa ki nei anea, Kilime whanatu ai ki le takwhasinga ko whaenga e mauke o momoko, ko le Kilimela mo aisi le ia pati i whawharani ko menase, ala e whakaanga tātou wharela, mo le froid commercial le ia koloala, timo le froid industriel roa, ngā ne le ia whaua i kone e kai ko surgele mo ne fufuri, ko ne le i kau ele agroalimentaire. Si whiaki lo li kakuri o le whakaukau, ke au kola ngā i ale ni launga ngā oi le whituna nei. Ka se ngā oi o tula whai, i nei whenu me tai mau ke molasi o ngā oi e. Io, maro apolo, ko le kongare nā, ron tupuanga mure i o rurua ki na kau ano i o whai alea, kona tēnā kau anga whai o titio i nā temi ko kau sekola sare ko si o whanu kupea, niumea. Tina kau anga o whatoka ngai e, sanake ko whasinga konga ngā oi nā, e tō i moturi a tātou. Muniwai tikola lo ni manatua ia ko ke au ko o afa a saunga o i futuna nei kai se nga o ia tula fai i falani i nganea e lasi tima ua mo nga o ia. Io, malo apolo. Uinga mo vesidi ne ko anga fai mai ra ko na tupuanga le nei ko fatatari ka fai to. Ko na tupuanga ta fito na kau sekola i futuna nei o fanu ki uve am nimea, tina kau anga fai o sipsivi ia fasinga matangi nga o i to le nei kai aonga. Ki le ia mauri tata futuna nei ra. Ko ia whaere na tupu ai le whanau manatu ke kau ano sekoraki ai. Sina kau na whawhora tana kau whetu kau whuri wharani. Koro na tupu angareia ke kau ano mu o ngā oi i la whal ngā oi taira. La societe taira ke sanake ko le mālamala ki le experience i le tau pats whawharanira. Ke maua se mālama wheaunga. Sina kore ia whukila kuriri umai ki le nira na se whela akilo na manatu ke au au whai. Na manatu au ke au au wafasak ngā oi. Ta ia whainga atu se visi ao ngā e whaifoki ngā au ira. Tikoro ia whai aturu e whainga taala. Tina ke whai manatu ke asi mua. Kana se whera akiro na auro au ke no fo oki auro. Tikoro ia whai atu mau ngā au ira. I le toto ngā au ira nei roa ku whai e whai mua. O ngā au ia iloa e Muniwai futuna nei. O kakuma ki laso nei Muniwai. E whea ki ilo potula ku ke anga o whakau iso patate peko ke ngā au e whai mua e tafa. Io, maro apolo. Kua ia ngā patate. Na kamata asi wha iau e se ia patate. Tikore la kutio kuulasi ale kole mai ki ngā au ke whaila. Le ia loa na kau anga ilo whai patate. I le na whetu na whai e vote lua whekam futu fitu koe pulua whafutu puan. Na kamata mai e loa tōlok ngā patate. Le ia whai tokutasi mai ia. E whea ki lo le maua au ngā au futuna nei. E maua ngā whiwhai au ngā au ke whakasoko. Pe whaiwhainga tā. E mau ngā whi e whai, ngā te whawhanga tāta koni whai whoki moni o toftaina me uwela te kau whai whoki whatau pipi rei ki ngā oi, tawhitu ngā oi alafa pule angala. Iyo. Kai e sanake e whai koela ko ngā oi ala me pulanga le te mau whai whoki koe mo i ngā oi i whenua ria tawhala. E sanake mau ngā oi me whapule angala, me la service o pule angala. Whelaki whai mo ngā whenua e tawhala i e pati whawhalani ko partikulie. Iyo. E mau whai a ngā whapanemia. Me kamatau lau au langa i le nei lau ngā societe lai futuna nei i Muniwai. Ko kuma ki lai sola, koa whainga tā i e mwhai ke tau mo koe i le nei lau na whole. Ko whainga tā i e tā whito Apollo. O le rona uinga reia i lo ina matala whai ki te koe. Ko ne reia ko tonga au i le tonu ke ia i a se trésori ke wheaunga ki reia whai o le hulmo reia o ngā oira. Ta kua lasi whoki a ngā oi o ngā ngalape la tā whito ki service o pureanga. Wheala ke kole mai ki ngā oi.
Korea whakawhainga o whia ki la tau ki le whakanoa no vāenga whalala la tau. La whiala ke pati mai la tau ke anga koe o to'o mune ngā oila o velo furi i lau te vi lau awaka ki la tau. Sana ke kota siro e a konga rea ma ua e whawhainga tā ia tā whito ki mātua nei futuna. Tari e ko to'o atu la whatataki uvea ko la ngā atu societe uveala. Kumawhai e la tau anga o fōni materia le lai ko ia te lasi e foki te lasi ngā o i futuna ni ma ua la tau nei uvea. Ko nā whainga tā ia lasi. Whilawe mua. A kore nina no fole katoa ne ngā oile, ti whea ki moria al whea whea kisali au ne ngā oile, tai whakatoko ngā e fuki aula, e al sali whea fuki kola, mo lau ngā moto kā whea fuki ria, a au tono fuki. Ti mo ne ngā oile pe whea ki ana kongal. Malau apolo, maa kire nā ne ke masau kera, ko le poture i o ne ngā oile, les katoa furi ro ai te au ne ngā oile la, tonu whasako ngā oile. Kono nau inga ria, tonu ke anga whai au whai ngā i pure a ki lakanga. Ki whakasokori o ngā au ke iku maarie pe ke maarie lona whai ke maari tuku pau. Tia ngā whai pere ko ngā mātau ko ke tu whako taka aura ko koskos motokāri ke ao ngā lau ai ki ngā au tako desan sisera ai ko ngā sana ko motokāri na whai ira mua na saa le whai. Ka kori ia ku soko mai le whai sana ko ke nā whai ngata ia ko whakau o nā tau ne ko se kamio pos ngā whaka ke o ai ne ngā au ki loto ke saa tari au saa le whai aura ko ikula whai ngā au i e ola. Ki temi kua no afsale skistea no ke au mu ai au mai pokake nga ko la tau ne fafana ki le tari se o furi lo ki roto. Eo. Ka whea ki le nei sae le mela ngā oile, sae le marifai, te whea ki moria ale whakaonga i o ou e whenuaria e ke natu o whakasoko atua nei maua oula ki la tau. Eo, maro apolo, e sa ale marifai ki la kanga ti ki la kanga e la langi e la sia ke te miri whawhanga tā i ai whakasoko ngā oila, kolon tupuanga re ne pene whai a ko ngā kuta anga o sua i mumu atura. Ona ko ngala ti mo tasiro a konga mo tala vai ko nga i fokela pule ngala ko irin masa wa to yo ki ne ko konga rio trésorier ki sfondo un mola tadi ko fasinga ko ngala nga o yo pule ngala e singa o ro ko ela ne yo o ki nga o ti di e lo la fa fala sana ko ikena fa ngata ia ka ko re ai masa ni fa ie sana ke fe ala ia ko masina ka to masina ru ti o e ko nga fu ole na to to nga o Si poture ia o le particulier e whai ngata awhai voku tari ia i ki mawhai ke roto anga whakaao ngā tua i ko iai tia i ki tatari si ko tasiro apotu tatari o Si kola lau whakaa mo moni vai ki soko atu o lau ngā oile nei ti mo nei e whai ngata i ala lasi e tau whai mo ko asufuri mga whakasoko ko lau ngā oile nei. Alo apolo ko fasoko ni nga o e fai tu tu fai ngata i furi e soko whilawe mo ora fai nga i fai e tari e fai sa ale fai nga ko le toko i e ka ki se tau fai mua ko i soko fai mo ni fai ngata i to masau ki ele mama la fai mkata na sanga fai ma u se aso ku i so na fua whamalo atu muni vai whinau ki le tari mari e ole ne whilawe. Ka inga ko lena ase whilawe i na teu ke tau whatas ki ai. Whamalo atu e whoki lako tau whima matamai ko matau alofatu.